8 ایون امیر دولت قطر با سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مهمان عالی قدر امیر دولت قطر محترم شیخ تمیم بن حمد آل ثانی را گرم و صمیمی استقبال گرفتند. در حاشیه سفر دولتی امیر دولت قطر به جمهوری تاجیکستان، مراسم افتتاح مسجد جامع مرکزی شهر دوشنبه برگزار گردید. سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم شیخ تمیم بن حمد آل ثانی و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی این انشاءات مهم معنوی را افتتاح کردند. پس از مراسم رسمی افتتاح مسجد، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و امیر دولت قطر محترم شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با شاهکاری معماری ملی تاجیکانه و شرایط برای نمازگزاران در آن شناس شدند. بعد شناسایی سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به صفت کارهای انجام داده شده که با رعایت سنت‌ها و نازکی‌های معماری ملی اجرا شده، تجسمگر آمیزش ماهرانه ارزش‌های ملی و سنت‌های دینی میباشند، بهای بلند دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به امیر دولت قطر محترم شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای سهمگذاری در بنیاد این شاهکاری اظهار سپاس نموده، تطبیق لایحه را نمونه عالی همکاری دو دولت ارزیابی کردند. پیشنهاد گردید که به خاطر خدمت‌های برجسته در عالم اسلام، مسجد جامع مرکزی شهر دوشنبه به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت گذاشته شود. یادآور می‌شویم که 5 اکتبر سال 2009 ضمن بزرگداشت اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرای حنفی ابو حنیفه نعمان ابن ثابت و در روزهای تجلیل 1310 سالگی او با اشتراک پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و عالمان و سیاستمداران والامقام کشورهای زیاد جهان سنگ اساسی بزرگترین مسجد جامع جمهوری تاجیکستان گذاشته شد. باید گفت که بعد گذاشتن سنگ اساسی بنیاد انشاءات، متخصصان ورزیده ساحه از جمهوری تاجیکستان و دولت قطر پس از آموزش و تحقیق همه‌جانبه لایحه مسجد جامع مرکزی دوشنبه را تهیه کردند. 5 اکتبر سال 2011 کارهای ساختمانی انشاءات آغاز گردیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به جای بنیاد مسجد جامع تشریف آورده در آغاز کارهای نخستین ساختمان که از این شماره 43,000 نمازگزار در داخل مسجد و باقی مانده در گرد و اطراف آن جای میگیرند. مساحت آشیانه یکم بنا در مجموع
18444 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дохили толорҳо бо 14000 метри мураббаъ қолини истеҳсоли ватанӣ қолинпӯш гардида, дар қисмати ҷанубу ғарби толори намозгузории калон меҳроб ҷойгир шудааст. масҷид аз 4 манора бо баландии 74 метр, 2 манораи хурди ороишӣ бо баландии 21 метр, гумбази зебову мунаққаши калон бо баландии 43 метр ва 17 гумбази хурд бо баландии 35 метр иборат мебошад. дар дохили масҷид 6 синфхонаи барҳаво, толори қабули меҳмонон ва гузаронидани мулоқоту вохӯриҳо, 2 китобхона, 9 ҳуҷраи корӣ, 3 меҳмонхона ва ҳуҷраҳои техникӣ ҷойгир шудааст. намои берунаи бинои иншоот 62393 метри мураббаъро ташкил дода, масоҳати 33963 метри мураббаъ бо мармари сафед оро ёфтааст. дар гирду атрофи иншоот дар масофаи 92000 метри мураббаъ корҳои кабудизоркунӣ гузаронда шуда, дар ду тарафи даромадгоҳ ҳамчунин таваққуфгоҳ барои 500 воситаи нақлиёт бунёд гардидааст. барои ороиши масҷид 6630 метри мукааб кошин ва 2800 метри мукааб мармари сиёҳ истифода шудааст. саҳни ҳавлии дохили бино аз 4800 метри мураббаъ ва як фаввора иборат буда, дар он ҷо дар як вақт 8000 намозгузор ҷой гирифта метавонад. дар маҷмӯъ масҷид дорои 178 дар мебошад ки 40 адади он аз чӯби чормағз омода гардидааст. қобили таъкид аст ки бо маслиҳатҳои мушаххас ва завқи баланди зебоипарастии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар лоиҳаи сохтмони ин иншооти бузург тарҳу усулҳои меъмории бостонии тоҷикӣ, нақшу нигори деворҳо, гумбазҳо, сутунҳову даромадгоҳҳо ва тамоми дигар корҳои ороиши дохилу атрофи масҷид ба эътибор гирифта шудааст. ин на танҳо як масҷид, балки пойгоҳи замонавии фарҳангу таърихи исломӣ буда, толорҳои он тавре бунёд шуданд, ки дар онҳо чорабиниҳои мухталифи илмиву фарҳангӣ ва ҳамоишҳои сатҳу зинаҳои гуногун гузаронда мешаванд. дар иншоот корҳои сохтмону васлгарӣ аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ, пудрачии асосӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи СТС иншоот ва ҷамъияти саҳомии кушодаи сомон таҷҳизот анҷом ёфта, дар давраи бунёди он беш аз 1000 нафар бинокорони маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуданд. бояд гуфт ки бо пешниҳод ва иштироки бевоситаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 майи соли 2018 дар паҳлӯи масҷиди ҷомеи марказии Душанбе сохтмони донишкадаи исломии Тоҷикистон оғоз гардид. донишкадаи исломии Тоҷикистон барои 1500 донишҷӯ дар як баст пешбинӣ гардидааст. бунёди масҷиди ҷомеи маркази шаҳри Душанбе ва донишкадаи исломӣ гувоҳи равшани сиёсати пешвои миллат ва давлати Тоҷикистон доир ба дин, озодии виҷдон ва озодии пайравӣ ба дин мебошад. ҳамчунин таъкид бояд кард ки пуштибонии пайваста аз номи поки дини мубини ислом дар арсаи минтақа ва ҷаҳон ба забони тоҷикӣ нашр кардану дастраси мардум гардонидани Қуръони Карим ва дар сатҳи милливу байналмилалӣ таҷлил намудани 1310-солагии асосгузори мазҳаби таҳаммулгарои ҳанафӣ Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит имоми аъзам аз ҷумлаи хизматҳои шоёни роҳбари муҳтарами давлати мо мебошанд, ки ӯро ба шаъну эътибори баланд дар ҷаҳони ислом расонидаанд. ҳамин аст ки номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо ба феҳристи 500 мусулмони соҳибнуфузи олам шомил гардидааст. қобили зикр аст ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо инояту меҳрубонии Парвардигори олам 4 дафъа зиёрати хонаи Каъбаву равзаи пайғамбари исломро ба анҷом расонда, 2 бор ба дохили Каъбатуллоҳ ворид шуданд.